Selamat pagi, Pak. Butangin mak. Aje, lo pa idahan mo linda butangin am. Sebenarnya lo pa boras itu do konon. Oke, ulangi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Bapak mau kemana, Pak? Kiraya. Ini nggak ke Raya, ini ke Jibata, Pak. Amang, mo lo ko pa. Lo pa idahanin na. Aje lo pa umidahan. Lo pa boras na kain na. Lo pa idahan na. Sudah pa turang, pasta po mangingimi. Oh, berarti ulangi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mau kemana, Pak? Kiraya. Ya, ini bukan ke Raya, ini tujuannya. Butangin mak. Iunikyosi bigorosan. Sudah hatan. Hola hudia de sonari. Huraya. Mabojetor. Mangula. Odang boy Huraya. Es. Esdo. Tebra ko mak. Dia bilang, nggak bisa ke Raya. Sudah sukuni. Umur. No paguna. No matana. No tekina. Oke dah, ulangi. Selamat pagi, Pak. Tadi ongkos na rosan. Ongkos na masahan butangin am. Yang pertama-tama ikon ido solusiamu. Selamat pagi, Pak. Ongkos na masa dia jetor manginyebrang. Ay langga. Saya nggak mau. Selamat pagi, Pak. Sayang ka ba? Ay di maruwa son. Nentrogasi do mang na maruwa do. Oke, Tadi saya ongkos say. Saya nggak mau. Tadi ongkos di jetor butangin am. Orang boy menyebrak ko jetor. Aham mo mang nadang. Es. Do. Ongkos na majalo mang nahaku pa to mang nahal ni Jolma mang nahal ni Sirabon. Tadi ongkos ni jetor. Bapak mau kemana? Keraya. Ini bukan ke Raya, Pak. Ini ke Jibata. Dari Jibata ke Oh, Raya. may laluy hanilo Rosan. May laluy. Perimo do la Huraya. Huraya do tujuan. Kudakuho. Oke. Ongkos na majalo. Tadi ongkos. Oke, ulangi. Berarti mau Lauraya do hamo, Pak. Begas mo. Ay nasit nyodo. Nanon lo tadong misi sa buhay karejo si ho. Berarti Lauraya do, Bapak. Lauraya. Huraya. Saya mau keraya. Namanya siapa, Pak? Polda si tangga. Umur. Butangin am. Manok ko numero mo si. Harus ditanya umurnya. Ay dorong mo to kutok nyon. Ay nasit nyodo buhay HP si tukang parkir. Ini- Tadi ongkos. Ini pertanyaan. Umur berapa, Bapak? Umur Bapak berapa? Ay paano marumur-umur? At saka na di ba umur mano? Doon po menyebrang. Loh, umur ditanya, alamat di mana? At saka di ba umur doon po menyebrang ni kuraso. Basta pong ngingimi. Bukan, biar tahu kita ketika Bapak hilang nanti di At sini. usok ko man na mo si. Berapa umur nakodanya? Berapa umur? Berapa kalian di sini kerja? Ay harawartawak ko. Saya berhak menanya karena saya petugas. Saya pun berhak. Saya sewa. Kau umur mo berapa? Niko, martanya. Dasao menyebrang. Kalau martanya, mak. Berapa? Berapa nakmu? Kapan kau ambil inatamu? Tanggal berapa kau mengalua? Ino no konon. Ay dasao menyebrang. Butangin ang mak. Selamat pagi, Pak. Aku pun nanti menanya. Berapa? Ya, oke. Tanggal berapa kau mengalua? Tanya. Saya duluan bertanya. Jam berapa kau kung kayak istrimu? Kayak gitu. Ay dasao menyebrang. Ongkos na majalo. Biang. Oke. Tenang dulu, Bapak. Tenang. Biar bisa menyeberang, Bapak. Tenang. Minum dulu, Pak. Minum. Ya, tenang. Sabar, Pak. Sabar. Mau kemana, Pak? Kiraya. Ya. Nama Bapak siapa? Amang. Kutanya man nun, namamu siapa ni ko? Anong sobe? Gabi naman nun. Jirang mungkin ang sukunok. Ala, auto perri. Auto mo ka perri. Kalau Menyebrang menyeberang, apa? Ni ko man namuse. Jawaban mo do. Kalau menyeberang, doh. Ay, ma. Aja mo lo hudragas mabuseho. Esdan sa akin no sa turaya, be. Petugas. Karena lo manuku. Oh, lo, sewa. Saya berhak. Sewa doh. Sewa doh. Halo. Mau kemana, Pak? Iya. Bapak. Dari mana? Alu si Ao cuma nukun. Ikan mo semalam apa? Dari pagi serban mo apa? Ang nga mau, be. Olan apa? Butangin ang na apa? Bapak mau kemana? Kemana? Iya, aku mau ke raya. Ya, nama Bapak siapa? Butangin am, namamu siapa? Ma, habis satu. Ngalaper julo. Kau Ate malangi. memang nggak Kalor-kalor mo dang be.